Hadirin bagi dekat jangka New Trap National Youth Front HNYF mentang ke step jangka arpuh riu tarik unaitung arhajar arpuh sau kilalet ban batlut iki kali asam ki bakit iki nong jengok kai perthai na jingking tengar bat ki batmu banlek syakitan sora ki pulit ke East Khasi Hills kila kem no ekum bashipongut ki dekat ke seng HNYF bat Rajshahi Civil Hospital banle ek medical check up bat hadirin lara no ikini ki dekat ke seng Sardar Police Station. Hadirin kato kat nipur balawan rakyat ki dekat kaseng Sardar Police Station, lawan poi Presiden rangba kaseng uba sadon bela banyak ran bat ki bor pulit halur kani ke jing syakem ki dekat kaseng Henry nakaliang ki pulit hagit ki klem sya ya uban rung syapo. Boleh belum setong dulu tu sih. Ha? Kalau Kano lanong yen up ni don kam ban yekran deh, yen yekran jen minir. Dia ban su up nem tay menong dah. Berarti tira ibre ni don kam ban yekran. Dah menjadi orang. Langsung tu apa cok tu sih? Macam mana? Dia dah ada belum. You want to discuss with the OC, please. Call that in chat, ano? Thank you.